Tanda. Nó có bị estimate, bila sekolah estimate, bila apa sih oh sangka stay estimate. Tu kalau tu orang kursus ngan selipet mai ke estimate, banyak sanction banyak besar, pun sikit klik kotak tu kita. Lah umum kita. Hak kita ke estimate ni ngil ai mau, lai sertap lai kot mut sikut siang akot lai kot katur berma sipot. Kajing sosat bakajing sertok hakalet kawan kabaman la kasngi lengba kasurok rong kalapen long ikinoi lam snong haringkat kipat ba nong song snong ka snong Mauyong Riboy District hak sitra unai tung arjar psau ban letter sa office tray kamu SDO PWD Roads nong Port Division bandawa ban snano ekite kasurok. Ketika jing letter pat ba kalong ban pen sngau lor kijing e kapagi pat ba kilamat hakalet kawan lengba na kate kasurok kilaong bakaladan kajing pen prab ya sipen ta na kate kasurok kabahap hamar kasnong baham birlum hajan kamadan yelek kai jong karat nong lingdo kabalet sya kasnong Mauyong kebangi kedon ke limit kebangi ngi kasnong ngimla su menyesya ha jang sisa ngimpa banwan menyesya dan bubro mipi henry kijing wan jungi kede kladon limit kebangi ngidon uput bangimla su ban menyesya Nang ngau ngading ngosong rupiam ngalau na dum no. so ha kalong let's say kede Ngau buat bibas sa asuhan, dum no lawan. kata ke ngila ulah nama cepor konektor ngila kadang rei ngi iba kini kijing kiran jungi kimpoi se kalong kijing jak burom ya office kijing jak burom ya kontraktor ho jo por kijing wan jungi ngim kuat nan pat briah bre kidon kilimit ke bana kaliang jungi mla sum menyesya pi ke tu sorok ke petang kendiat mangi ki badon usot turun ki bayaj nang tu ngi soto hadok nang jinge ha teng kumbang li iba kelas dang ke ni ke jinge ple gablem ge teng ngila pun de petang trok kon ai daw bune nyon tu i kata ni pediang ke dulu men ngim ketai ke belum ni pediang ke tu ke jing pen bahaya tu sorok ni pediang ke tu madan henry abang ngimar ke jinge ke de pen sop ke problem ke bang Indonesia baru siketang ngila yesya sakanong ngila yesya ke jinge ang tu kolong ba kadai ke por seprun bangim long su banyak nang nong ha banyak nang tuhi mangi bejak kali tentang la so pengnut kali ro hai pilak banong ba kadai ke jingti hendai ke por barang pilih ayu kan kat itu ke por ke bang masak por nang pilih ayu ni le pe pen habu mau hendai ngi ke jing trai to dir ni hapen keren ya ke sya kim le ha pen hab yu mau be he tap de ke kti sarul le jong ke kti umaun ka se dalah hab uslap ke kti kelatoy ke basa amtas ke mau sepa de kata ke di jinge ni na kaliang jung kisnong ngila rai ke juga porba ke dia benle mardo mar kata ke de rai ke manglara hakini ki sing as ngim ngimla su mi sha hakini sing as ni pede ben pendem no ya ke surok ke bang isuk menyat ngila rai ngim ong hadu ke rong ngestip ke porba slak jejar handai ke surok ke de ben bahana ban ada na kaliang jung pipim le ye ni ben se ben le za juwe gilat klin tiro kata ke de rai jung ni peda Ada orang to show men sok ngewa dan. Sedang lo to apa. Kalang bala lepoy sok den kendung tai kena. Ngal diru ngadang kondok ti ke school ni ngasuk tu. Kado jing ya balik. Watang ikut gislap balik tu tinggal ji si di. Bakti lele. Ya, ngasuk tu ngak jing ya diru. Ngatem. Lade orang yang kondok so ngebrofai. Kuman tu orang mau lewat roller. Upan roller nganga datang apli roller. Gawai roller plus new. Oi rola dan sate sepo umden. Ni petri kam ste rola. Oi ngasor ai rola dengan aku yang petri kam te mau dan ha umden tak rola. Kalau di kontrol kit no umden, kit sini tak rola. Petri no. Mentah garang sok ne ngan pun kena ne. Nadu le sai. Kan sama. Jadi iwe ni piru ngak kerpat pidan ka buah. Baik kumlo try kontraktor kumlo ka kti profit ro phimi hon sonder wanra sa kantor sanga de phat buat phat WhatsApp sanga itu ang sa pek kunin try kontraktor ngan slide mga marway ka kontraktor kani kamlo say no le kahon kata bangaran kian kelem joma Urang ba snong ubah Matius Maring uli thu banakadaw kajing Islam ban tray pendap katanat PWD ya sipenta kate kesurok bat kumjo ban snapan baru ya kamadan yelek ka jong karat kabadan hadu kumba prapo mitari kajing jalan kalap pen sertok bat pen sosat ya kalet kawan kipat ba Ula angru bah kajing sisa kala day bandon kajing tip lang bat kador ba snong Mauyong haswa ban pen prai kate ka benta surak apadang katanat PWD kinoy lam raj badu kontraktor Henry la supen prai kesurok klam da pen tip ka ba pen sa lengo ya kipat ba
karangkat bat kit pai ba nong sisnong ngewan ha office jong ka PWD ngon kendu yasdo HBD no kajimpan praya ketika surok kebodon ha hampir lum madan rajong ratnondo te keji hang ne ngan ut sakane ko office ha ka ya kene ke surok la depan pra la kumno kadon kumba prapu mitare te ya kene ke surok kala sakut hadu mentah ba kumba sau penasan benai kemudian kontraktor hak BD berkena kejaka nadu basdang ya kena kejaka ulai su tep ke mau melumala ka paskut bat kajing ruben palatu bendej te kela persang na kaliang jong ka pes bat nau kontraktor hak BD kena surok larul ka GC rular Henry kum ke jinsem chitom jongi ke pai ban sinong pede nak matak BD bunir surok kham tam me ke bapang ke chitom ke khana school ba pede pedang ke exam bat kham tam me nak matak kinong rep pede ka yom sotrun te ke kali ke la syu sakut ha kene ke jaka namar kata rangkat bat ke pai ba nong sinong lembat ngarung ba sinong yan ut halor kene ke office ba ka PWD department ka de pensim kiano bat kham tam me ke bahalor ba bayde bekene surok bakin le mardor ya kene surok nang ba babun bayaj balik bawan unong don kam bapang bistom bangin nalaj na kene ka GE bekedi kindu ha kene ka por ile kren mardor kat baik ba ha kene ka si bat na kaliang jong ka department PDD SDO lokular man pun ba mardor ya kene surok kini ki GE bang ngelamat ha JNT jongi ki sinomoyong ha kaliang jong badlapan praya kene surok nakaliang jong arong ba sinong bat ka sinong hebar ko wengi klem betib ba pen praya kene surok namar ka surok tong ba le se ka de na ka benta ka madan jong ka ratnongdo ba sinama kiyo ke jingrap ban feeling ya kene madan te ya keteki surok la si orno bat kala sakut ya kene surok tat hadu mata em nakaliang jong arong ba sinong rakat bat ka sinong moyong ha ka jing siang la de pendon ka agreement rakat bat ka office jong ka PWD ke PDP USDO engineer rakat bat kilongosan masan jong raj rakat bat ka dorbar sinong jong ka pembirlum nang ta kontraktor bede tre kene ka kam bede prai kene kam ngela de mus jumut hende nakaliang jong sinong bat pe ba ngi sabongo ba ngimyo kano ka simple pra ke jitip ke kena halor kene ka ta ha ke jing ngim de ban position put ngim ban se kalimit ke khadu te tar la da kene ke si bangi kundu modor la da pantre ngin sim ya ke sin jam ke ba ngin ya kene ban ta ban ke chujong ban ya khnang ba kene sorop kam de ban sakut kum Kumno ba Raju? Kumne kong, ale. Kumno ki kam ki jam baro. Hoi ki biang lor. Ai kirasyon jong menta ubnai. Hoi ta. Ba? Ukau iu unia. Kong undi udai ukau plus F, ukau fortified. Ukau 45? Henry ba? Ukau 45 ba uto ba ai barabor uya pher ayu. Uto ukau ba ai barabor umde uba ba? Kong. Kini ki jingbam ki bangi juba man kasngi ki kta ya ka kot akhya ka jongi. Manta ngi dei ban sngau tu hi ba ki jingbam ki bangi bam ki long ni em ki batei ya ka met ka phat jongi. Ladang i bam ki jingbam ki bomtei ya ka met ka phat jongi. Nila ban yo ya ka jingpang dunas nam bar ka jing bria ki kman. Henry ba uni ukau 45 udan jinga dei kumno. Yo iya ka jingtei ya ka met ka phat ka jongi nak jingbam ka bangi bam man la kasngi kum ka iron, folic acid, vitamin B12, iodine, zinc, vitamin A bat vitamin D. Namar ke jingduna jongkine ngin ngat hagi babun ki jajingpa ka sarkar ka persangkar bala banwanra ya ka koj ka khia. Ka FSSAI ka batha ba ukhau ata kamlu kadut bat ke omkhnyang bam. Ki dei bandon ya ke jingbam ki bantei ya kamet. Knang baha ka shisngi ngila banyo laipo hadu sanpo persen kini ki jingbam bantei ya kamet. But lai kerteng yaki 45 ila banitu yaki ta ka sharp plus F haki. Ba, uni ujing bam plus F pat ngila banyo ne eh. Nang ni kong. Nagani ka daw ka sarkar kalapan mi yaki skim ICDS, MDM, PDS kabha na ka banta upaj ba. Ka sarkar mi kalamang kerpang ha ka jingi trelang bat kidukan na ka ba kilapha daw khau ba bhatam na ka banta ki khna bat kilong kimi ki ba armen. Dei na kata daw patang da uni ujat khau ba bhatam
ban sam shabaro kilong yeng nang ni shakman tang da ukhaw fortify Ba fikrannya ka jing shisha. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya